bwa nyuma y'ekitongore kirukure byo bwegese cya Ministry of Education and Sports so kurangirira izoba ryo kwiguriraho amashomero bitwa abazire bo mu Karungo mu Rubindi Town Council beterire nduru ahabwemberambe y'ishomero ryabo rumu ngo abana babo babasa kwija kuburaho kumurukira nyonka chairman wa PTA umwamugarura Jackson ndekizimbe kituyinoho ekikusanga nekirunjirunjumu ekikuyisayisha munonga na hatiriyo nkikumbagara esaheje omuzira nimpamya nabana nabahumuruka omuzira nchwaka mugumira okutwaraho umwana we ahabwembera yishomero kubambi ishomerere rya government kandi nirishango mu Karungu Cell karwenshanga ward mu Rubindi Ruhumba Town Council umuraka Charnos kandi mu Mbarara district tuyino kweto mwita kwango munonga abukure bisomero ryito government takurufa tine mukozi wa government wena utwari banaiza kuyamba isomero ito ntugezo nk'abaziri tukubaganya abana abaziri batabana bokunda kandi abingi nindebanwe abantu bargaya abo kubarbi abantu betorera bina abana babo konka Karungu bakagaya bakabana baki abujya ngwisomero turi kunyerera munonga tuntwe kwa government nubwo amashomeraga mu bwiro bwa rukwete benkanzi zo kumurka twahika yishomereri kandi mbere yitwarshangamu no shoti ebyo kumurtsa beji tubabyine mu plan umukanzo yabandize tukakigamba hoje erishomero ryo twashangire ndisingayo ukubari bi ahabwe byombeko bibi nembera zariyo nangu no performance abo kwishomero ryabari turikashikisana abana namone stekateka nabano kwiza kutuburura kimwe abwisimo gitu kusisikara munonga wemeya wa Rubindi Ruhumba Town Council twashango mu office yatugira ngo yaza kutaho uburyo bwona okutereza enshongeji ataka humurikira nsa kubanza tuzeyo tubatere hembera nungi yo kubana bakora no bashomeramo ebebo mu kire tubukore kureba ngo abana batandika ikitafara cyarwe kikatera nkamwana ningo kashanga kishomero yabandamira abana kandi habaho ubuzugo burengera ayo aha bwa TV West and Evans Daremwa umuraka Shari Mbarara.